Khyrwit hat-tric u Harry Kane Persia ya ka RB Leipzig bat pynliem ka Chealsea ya ka West Ham da san laway. Iprang subha ya pik parlok ki baju so tanat pan page ya ki video haka nek channel. Haka jingyel ekai haka Bundesliga haka match day 2 ka Bayern Munich Persia ya ka RB Leipzig pynliem ka Bayern Munich ya ka RB Leipzig dan Real Lanot. Tang haka kala step ka Bayern Munich kalala ban tap lai Lanot. Tang baki gol no Michael Olise haka minute ka ba arpnyeu. Bot sa gol na Luis Diaz hakamit ka balay puar bat ka gol na Michael Olise hakamit ka basaw puar habaway no jong ka kala step ka Bayern Munich kala banyo tapado lay gol Lanot haka kalamit ro ka Bayern Munich kadang la panela kay bahab bat haka kalamit o Harry Kane ulala pan pendap ya ka hat-tric jong u hakamit ka banru pusaw pat nyeu pnyeu mynta ngin pai pat sa Premier League ka Chealsea Persia ya ka West Ham pynliem ka Chealsea ya ka West Ham da san laway tang pon ru menit ka West Ham kala ban penki ya ka jar dengba ka gol na Lucas Paqueta Henry ka Chealsea kala kunting petang hapo kharsan menit ujua Pedro ula pen ya ka daway laway mat hakamit ka baar pulai bus ka gol na Pedro Neto bat hakamit ka balay pusaw ka gol na Enzo Fernandez tang haka kala step ka Chealsea kalala ban yo tap dalai laway haka kalamit pat ka Chealsea kalaya lekai bha pat kalayo ban tap gol biang nengba Ukesedo haka minit ka basan pusaw but sa ka gol na Uchaloba haka minit ka basan pupra haka jingyel ekai Liga pat ka Real Betis Persia ka Alif pynliem ka Real Betis ka Alif daway Lanot lengba ka gol na Giovanni Lo Celso haka minit ka ba Kanriu prolog lada bisngot tenat pan page football sung bha subscribe ya kan ka channel ba phila ban yo eki khubor sport ki ba man la kasngi kublai shibon.